iminsi ihanahana ndetse wabonaga ko ibitego byinshi byaturukaga hagati mu kibuga. ubona ko kuri iyi nshuro noneho mediane yabo itari guturuna cyane. Jordan Nzauni Mbumba mutoto utoka DRC akaba ari ku ishoti urutambi rw'ishoti ishoti yagira ngo kilometero 120 ku isaha. Umuzamu Kadime Ndiaye yitunatuna atari ntabwo imwe atari ntabwo ebyiri aryama mu kirere aryama ku muyaga agerageza kuba yakoze imitwe y'intoki ariko biraga ishoti rya Mbumba rirukira muri Ronald Mushundura. MVC kimwe Rayon Sport ubusa. MVC Jaune noir abafana baje mu birere. Uwitwa Mbumba areba Kadime Ndiaye uburyo yarahagaze nabi atereka mu izamu shot iremere. Sensational, what a player. Pira tera umupira Kadime Ndiaye ntiyari bubashe no kugarura. Mbumba ariya uprofise umupira cyanya kiriyarinze amadi Mbumba atatera ikitwa racket. Witwa Mbumba no akabahagurukisha abafana b'ikipe ya Jaune Noir cyangwa se ikipe ya MVC bategereje minota myinshi. Mbumba agerageza kuba yatera izamu rya Rayon Sport byanze ariko biza kurangira. Atasiyo reka turebe funga arazamuka. Twareka tuvuga ko kuruhare rwaganisha uruheri ashobora kuza kuva threat cyangwa ashobora kuza kuva ibibazo ashobora kuza guteza danger cyangwa se izamu ry'ikipe ya Sport rikaza kuzamo ibibazo. Uwitwa Obed atera umupira ashaka gutera santere byitwa minus agabanya ikibuga hanyuma uwitwa Nying arokiriyaringa Obed awusubijemo umuzamu Kadime Ndiaye araryama umupira kufata biraga ahubwo atawareza Mushundura. MVC 2-0 Rayon Sport. Murera abafana batari kuboneza uburyo igice cya mbere kibabaye kibi cyane ibitego 2-0. Ni Fred waruteye mu yerekana ubudaserero akaba rero mazima kandire aho karite y'umutuku nyuma y'amaneno menshi ahawe karite yo kwiyanangirizwa ananirwa kumva komeza yensista abetamo kubita noneho ikarite y'umutuku aravuga ngo ahawe ikitwa straight red card. Mvuga ngo ni karite y'umutuku iri direct. Witwa Murenangabo Moise akabariya atanze penalty nyuma yuko mukanyo yitwa Azizi Basane bari bamukore ikosa akarekana amashaka penalty. Murenangabo Moise agasanza kuri no shoro no witwa Murenangabo Moise akaba rero ayisaba ko ari penalty. Witwa Azizi Basane kuri speed ye uburyo agumana umupira ku kaguru abadefenseur bamukura bananiwe gusporta uburyo uyu musore yihuta ndetse uburyo bwa kabiri akorewe ikosa muri box. Murenangabo Moise ubwa mbere yabyihoreye ubwa kabiri arasifuye penalty. Eric ukoreye ikosa kuri Aziz Basane. Sebwato ahabwa amabwiriza na Murenangabo Moise ati ndayumva nta kibazo ariko iyi penalty ntabwo rwose tuyumvikanaho. Akaba rero uwitwa Folunganya hanganye na Sebwato. Folunganye Itakuma abaza Sebwato ati ufati Sebwato namubaza ati Shemonike amukubita ikitwa
ku ruhande rumwe, umupira ugwa ku rundi ruhande. Rayon Sport kimwe, Mukura bibiri. Abareyo bongera kujya mu bicu Didier. Abareyo bongera kujya mu bicu. Fanganya tsinda